kada se nalazite u velikoj grupi ljudi, da li se osjećate kao manjina? Da li se osjećate nezaštićenim, slabijim? Nikad. Nikad se ne osjećate. A kad pitate vaše sugrađane? Nikad. Ni oni se ne osjećaju. Dakle, ne moramo u Bosni i Hercegovini se osjećaju i to vrlo... Da, vidimo, stanuju u urbanim stanovima. Ne, to je druga stvar. Imaju ista prava. Osjećaj je drugo, imaju ista prava, imaju, jednako su zaštićeni, imaju iste uslove života kao i svi. Jednako su birani, dakle, u sve organe vlasti. Ustav nije fokusiran samo za Rome, nego za sve nacionalne. Za sve nacionalne. Ima 17 nacionalnosti. Pa ja govorim o jednoj čiji ste vi pripadnik, dakle. I kada se nađete u jednoj sredini koja dominira, vi se kao pripadnik jedne nacionalne manjine, ne mislim vi lično, ali kao pripadnik, dakle, kao dio tog miljea, dakle, osjećate i ugroženo, i umanjeno, i prestrašeno. Nije tako. I kada neko na sve vaše zahtjeve odgovara šamarom, onda je to strašno. Da li žena koja ne radi je u istom položaju sa muškarcem koji radi? Svaka žena radi. Svaka žena radi. Vi ste zaboravili da postoji produktivni i neproduktivni, odnosno reproduktivni rad. Ja sam rekao da sam protiv svakog vida nasilja. Malo cijeni i koji... Protiv svakog vida nasilja sam ja. Pa zašto onda govorite u to je nespretna jedna izjava. Sad vidi se da... Ja bih vas predložio da budete Clintonovke ili... Ne trebate, hvala, ja ću to samo da postignem. Jer politika je u pitanju sad. Gospodine Srbezovski, da vam kažem, jedan zastupnik ne smije da ima tako nespretna razmišljanja. A čovjek jedan može li da pogreši ili ne? Ali vi niste samo čovjek, vi ste zastupnik. Ne, ja sam slučajno zastupnik i slučajno sam Rom, sve slučajno. I slučajno nam je premijer federacije bio jedan čovjek s kojim nismo bili zadovoljni i slučajno on je za sebe ostavio strašno pogubne stvari za svakog čovjeka u ovoj Bosni i Hercegovini i tako sve iz slučajnosti, dakle dolazimo do strašnih, do stereotipa koji su užasni. Je li vi smatrate da je bolje da se mi bavimo sa onim što je rekao gospodin Biden, ono što fali našoj državi, ono što MMF treba da nam da, jer smatrate da je to normalnije i moralnije da pričamo o tome nego da zaboravimo ove stvari? Pa jel se vi bavite time? Ispada da je sve to na periferija. Jel se vi bavite time? Jesmo li vas mogli čuti da u prilog tome diskutujete za govornicom pred federalnog parlamenta? Ja mislim da vi znate sasvim dobro što ja kakve inicijative. U tom smislu, ali smo vas mogli čuti, dakle, kako ste komentirali na vrlo ružan način, dakle, odnos žene i muškarca, što je naša javnost prihvatila tragično, dakle, javljali su se ljudi koji razmišljaju, nažalost, kao vi, što jeste najtragičnija posljedica svega toga. Znate, kada ne cijenite ljude oko sebe, kada se prema ljudima oko sebe ophodite najnižim, dakle, porivima. Ne, mi smo Bosanci i Hercegovci. Balkanci. Pa stavite, šamarom ćemo pokazati ženi gdje je mjesto na Balkanu. Šamar je greška i uopšte nije bila moja poenta u tome. Šamar je sa strane. Molim vas, sada naši muškarci su impulsivni, ratoborni i nada sve ponosni. Znam da su ratoborni, vidjeli ste to. I sad kako taj muškarac koji ima neki rejting u svom društvu ili u širem društvu, kako da dođe on da kaže da ja sam uobražen? Kako da pokaže da je muškarac? Ne može, jer ima ponos. Pa jeste, ne može da kaže. Žene su stvorene, dragi Bog ih je stvorio da ih mi milujemo, da ih ljubimo. Otkud vam ideja da ja mogu to da tako mislim? Aj, otkud? Pa nisam to ja rekla, to ste vi rekli. Ma kako to... Ali to ste vi, Muhareme, rekli, zašto mene spočitavate stvari? Znate vi neku moju pjesmu? Ja sam 500 pjesama napisao, pa niko od mene... Ja sam bila iznenađena da nekako može da proizvede tako lijep glas, može da proizvede i tako suludu rečenicu kao javnom zastupniku. I desilo se i otišlo je to kao... Ako kažete, evo samo malo, ako kažem
da ste nevini, da niste mislili tako, bojim se da ću reći još goru stvar za vas. Bolje je da za sve one... Ako kao javni zastupnik poslije takve rečenice smatrate da ste nevini, ove sve naše žene, pa i vi ste naše žene, naše majke, naše čerke, naše žene. Ne, mi smo vaše saradnice, mi smo vaše kolegice na poslu, mi smo vaše direktorice, mi imamo i ministrice. Znači, mi nismo samo one koje rađaju, samo one koje kuhaju i pevaju. U širom kontekstu, nemoj da sada... Pa ja govorim u širem kontekstu. Ja mogu da kažem svima onima koji su me pogrešno razumeli, znaju moju prošlost, znaju da je to nespretno i ja se izvinjam ovom prilikom. I svim ženama da kažem i oni znaju koliko ja volim žene i u mojim pjesmama ima 150 imena o ženama i ko to hoće da nametne jednom poeti i književniku da je nasilnik. Ali vi ste to rekli. Nije to zajedno. Nisam to ja rekla, to ste vi rekli, ja vama ne namećem. Ja samo pokušavam da komentirati. Da završavamo. Sad izvinjavam se ako neko to slučajno pogrešno protumači da je relativizacija teme i ovog razgovora i zakona. A onako, pošto govorite o Balkanu kao Balkanac, Balkanca, muškarac se pitao, stvarno mislite da treba ženu šamariti? Ne. U nekim situacijama? Nikako. Adrenalina? Nikako. Podizanja? Nikako. Nikako. Protiv svakog vida nasilja. Garant. Ovo je odjeknulo veoma bolno. Protiv svakog dijela nasilja, dakle protiv svakakvog vida nasilja, kada o tome razgovara zastupnik Muharrem Serbezovski, a ne pjevač Muharrem Serbezovski, velika je razlika. Večer vi ste predsjednik Komisije za ljudska prava i vi ste jedan politički fenomen. Vi ste jedini čovjek u Bosni i Hercegovini koji je izabran od svih 52 zastupnika u Domu naroda jednoglasno na tu poziciju. To je fenomenalno. Toliko koliko je to fenomenalno, toliko je stepen vaše odgovornosti za javnu riječ veći. Jeste. Vodit ću računa za dalje. Da, htjela sam da kažem. Sad je najvažnije to, ja ću ipak završiti misao. Dakle, pravi zastupnik se protiv nasilja bori onako kako je to uradila Skupština kantona na pretprošloj sjednici usvajajući inicijativu da se promijeni krivični zakon u smislu da se nasilniku u porodici ili bilo kom nasilniku koji vrši trgovinu ženama i tako dalje automatski oduzme sva imovina, znate. To je prava stvar koju radi. Mislim, šta je stepen odgovornosti udarca, nasilja? Molim vas, dakle, rekla sam u krivičnom zakonu, dakle, ona djela koja se mogu okarakterisati kao krivična djela i za koja je nasilnik, dakle, osuđen za krivična djela. Mi smo inicirali da se zakon promijeni tako da mu se automatski oduzme sva imovina, pa neka on poslije dokazuje da tu imovinu nije stekao, primjer radi trgovinom, zlostavljajući osobe slabijeg spola oko sebe, djecu i tako dalje. Znači, to radi pravi zastupnik. Hvala vam lijepa, oboma. Ili vam do pjesme nakon ovih problema? Jeste zapjevali nakon ovog udara javnosti? Što da ne, to mi je u duši, moram... Boli li šamar kad javnost udari šamar? Ne, pusti šamar sad, ja sam se izvinuo i da ne bude, imamo mi mnogo ozbiljnijih problema. Da, šteta da jedan čovjek koji je 40 nešto godina na estradnoj sceni da ostane upamćen po znaš li koliko puta sam dao za Safet inicijativu? Dobro, nema više vremena. Je li vam do pjesme? Ima. Ja lutam svijetom od svog rođenja i svi mi kažu, hej cigane, tad srce moje treperi bolno, umjesto suza pjesma je tu. Ja jesam cigan i moja majka, svi moji preci isto su to
što sam cigan, sad nije važno, važno je samo da nemam svoj dom. Ciganin sam ja i nemam nikoga, osim jedne stare violine.